Rainrop ninsima twamushango mu makagishe rwa muhiji arufutaga n'obusaso bw'amani kandi yatugambira obusaso bwe bakundeba mwena nimbasha mpo buyambi ekimurayo mwine cyona narabaine yaboine rukumi yaboine zingahi zona wazitaho ndukusima wakore cyamana munonga Enoka Mugisha ishe wa Rainrop yatugambira mbere yakurabamo no muhara hamwe no kuyakwasirwe twakiro murago bakora decision yo kumutamo ka Baron Valve bakakamutamo mu theater yargamuje batugira ngo nakabasa kumara imyaka nkamunana bwanyuma ombwiro we shimira ko twino kwetebye kansa kurengu ahikaraze kugira ngo kahwamani tibe twatungire sente zo kumushemeza bakakora open heart surgery. Rainrop hatana itaga miliyoni 37 zaho naho kuza kushemeza bw'umutima omwirwaro rya murago kandi abazire bene bashaba banyambabazi okubakwatiraho kubahereza obhwezi kaini imyaka 15 bashanga aino burwire wa rheumatic fever bamtahari treatment ya burizoba kosa PNV ebene batugira ngo haho imyaka imyaka 20 bayitena kaini 15 kwera sima 20 oburiyo n'ubuteko kuba bwakizere bwanyuma y'imyaka ejo akari inkote bekine akubi nyuma kuyabira kwatwa akaba byamahurira ry'umuntu batine burwire bwona bukiza kushesha abandi basimuka barwa mu bitanda watsigaramo ukatabasa kumanya iki kugenda mu misho akuba tarabize twaruha ninga tuturhire esente zituhire mbuye n'abanyambabazi abar kureba inkecisha cyo kuzara mutuyambe mutuyirikere muterezo obsente nitutaraguza umwana wetu owakubayine cyo kuhwera Rainrop nabasa kusindika sente hasimo 0 mukaga munana mushanju 52 ningashi 0 5 emwe mushanju mwenda zone ziriyo mu mazina ga Enoka Mugisha gasha kwa Evans Daremwa